ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Clash of Clansa. S vama je Luka i danas ćemo da napadamo sa ovom strategijom Giant Wizard, Archer i par njih. Da se javimo klanu. Ja sam ovdje nešto objašnjivo kad krećem da snimam i tako to. Da će se javiti neko. Poz za Filip, donje crta 003. Pozdravljeni ste svi koji se javite. I naravno u klipu ste. Pozdrav Filip 003, pozdrav Didija, pozdrav ceo klan, uglavnom pozdrav sve ove like ovdje. Evo da vidite kako stojimo u ratu. Znači stvarno ne mogu da verujem da niko ne može ovog da... Mislim, svi su istrošili napade. Vidite što su sve radili. Znači, stvarno su ljudi ludi. A niko nije... A niko nije ovog 10. napada dobije 3 zvijezde. Da. Evo kažem, svi koji gledaju obavezno like, share. To, a nije brate. Ajde vidimo ko sme klip. Za klip. Idemo, ko će da me napadne? Idemo, ko sme da me napadne? Sad ćemo imamo. Ajde, samo za klip me sad napad idi, ali ovako ne može da me pobedi, ali za klip me napao čisto. Tako da sad, evo, ja ću čutati, možda će mi se malo peći, samo čuti, a vi uživajte. Ne mogu da ne komentarišem ljudi, znači, tačno je na trepove pao. Baš bacio na džinove na trep. Sad ću im dođu ovamo, ovdje je spring trap i još jedna bomba. Znači 100% tu moraju da dođu. Tako je. Gledajte sad, mislim neće oni ni proći ovaj zid, tako je. Ovi baloni su gotovi. Pošto je defense sam nabuđio, pa... Da bude malo jače. Evo, on je već na 8%. Pitam ko hoće da mu ocenim baze. Hoće neko da mu ocenim bazu. Nemo da ocenim bazu. Ako ćete napraviti neki serijal... Ako ćete napraviti neki serijal ocenjivanja baza, evo vidite ko će. Sad ću pogledati. Malo sporije piše, mislim ne baš. Ajdemo Didijevu. Didi. Tom Hall petica. Tom Hall petica. Tom Hall petica.
Dobar je. A, ne znam. Idemo samo. Preporučujem ti da staviš Tom Hall u sredinu. I ovaj Archer Tower negdje da ga staviš umjesto... iz ova peć me nervira. Ili samo malo da isključim peć. Evo me ljudi. Gasio sam peć, valjda sad to ne šušti. Canoni su mu odličan level. Znači, solidan level za Tom Hall 5. Ljudi, super. Trepovi su ok stavljeni. Preporučio bih ti da ove mine staviš ovdje kod ovih gold storage-a i kod ovih elixir storage-a i ove dve mine isto ovdje da negdje postaviš. Zato što će svi ljudi krenuti odavde, zato što tu imaš najviše ovoga. I Tom Hall obavezno da staviš malo ovdje unutra, ovdje da staviš na primjer Tom Castle. Što? I zidovi još malo da upgradeoš. I Spell Factory. Još malo diffi. Možeš lagano stavljati Tom Hall 6. Znači zidove, malo namestiš bazu Tom Hall, da staviš unutra. Još malo po svega, prilike, malo još diffi, malo ovaj Spell Factory, zidovi, to je to. Eto, prvu bazmu smo ocenili. Sad ćemo Filipovu bazu da vidimo. Filip je malo je mislim bolje od Didija. Da. Filip. Tom Hall 6, da. Bolji je za jedan Tom Hall. Pa ne znam, nije loša baza. Dobra je, solidno, sve onako, sve skoro, ono, solidno je sve upgrade-ovo, nema. Ja šta tu da mu kažem, samo da upgrade-uješ ove zidove i još ovaj Spell Factory da upgrade-uje, eto to. Eto, taj Spell Factory, još malo def. Mislim, još malo def. Ovako mu je sve upgrade-ovano. Nemam šta da kažem, zidovi i to ti je bukvalno to, eto. Zidovi i obavezno Spell Factory da upgradeuješ i trupe malo da upgradeuješ. Možeš staviti lagano Tom Hall 7. Na Tom Hall 7 ćeš morati jače. Bolje sve da imaš. Ne dajem ocjene, znači ovako samo vam kažem, solidne su vam, ok su vam baze, vrlo dobre baze, nisu odlične, vrlo dobre su, znači 4, prosjek vam je 4. Tako da, eto ljudi, uđite u klan Srpska banda, aktivan je klan, ja i Didi je lider, ja sam Co. Ući će još jakih igrača iz Srpske bande 1, sutra, preko sutra, ne znam kad. Pozicija u klani, to je to. Da, snimam još. Ocenio sam baze ok su. Da, snimam još. Tako. Evo da vidite noćno selo moje. Polako sad skoro sve stavljam na... Baš sam pukao dosta para na ovih upgrade-ova. Moja. Reci u komentarima. What? Šta? Samo da imaš nešto, ne razumijem ga šta je rekao, šta mu je reći. What? Napašt ćemo sad na selo u noćnu. Vidite što se dobije. Strava, ali hoću sve prvo da ovo završim. Je bomb, šta je to? Aha.
Gdje je moj grašer? Ne dajemo se, ne samo ovako govorim, vidjet ćeš u klipu. Tako. Ću napasti u noćnom selu, kako sam rekao, sad ovo po ovom idem. Pa kad sve izmaksujem, idemo sljedeći toho. Tako ću i u ovom selu, samo što ovdje me nerviraju ovi eliksir kolektori braki. Ništa pametno, samo ovo da govorim si. Tako da idemo sad napanemo, inako mi se pravi. Air defense mi se pravi, ali ne vez. Tako. Da, ljudi, pišite ako hoćete Clash Royale. Ja sam napravio neku pauzu u Clash Royale, barem valjda 2-3 mjeseca. Nisam igrao Arena 12, sam i dalje. Nije ništa ovako. Nisam ništa ovako, ne. Nije ništa ovako da sam nešto, nego sam malo poludeo. Zato stalno padam s trofejima i dižem se i... Nikak dođem u taj prokleti challenger 1. Znači, pobedim 4, onda izgubim 2 i onda se iznerviram i tako, ali ovdje ne se iznerviram. Ne iznerviram, pošto ovdje mi nisu toliko važni trofeji, u Clash of Clansu su baš važni. Pa dosta su važni trofeji u Clash of Clansu. Vidite koliko snimamo, već 12 minuta skoro. Mislim da smo dobro napali ovu ligu, što je kažete? Mislim da smo solidno napali. Da smo uništili Archer Tower. Sad bi možda mogli 2 star. Da ga 2 zvezdice starujemo. Ništa, eto. 52%, sad ćemo imati koliko je ono sa. Pobjeda, pa. 110.000, ne loš. Ništa ljudi, neću nešto da tužim. Idemo da imamo da li su... Evo, napravili su se trupe, idemo se napanemo i ovdje i to je to. Svoj klip. Koga ćemo da napanemo? Ovo sam ja pravio neku taktiku sa giantima. Sad ću vidjeti, nekog nađemo. Kad nađem pa ćemo se čuti. Evo ljudi, našao sam nekog. Ne znam baš kakav. Nije težak. Ali nije baš ni lak. Ne znam, ajde. Da ćemo baciti jednog džinu da se vršimo zamke. Pošto nema zamki, bacamo odavde jednog odavde. Ćemo baciti jednog zamke. Odavde i ovdje i ovdje malo. I ovdje Barbarian Kingla i ovdje ćemo prođu ornovi i ovdje. Bacamo Klan Kesla ovo. Bacamo jedan rage koji sam tako failovao. Činem da verujem. Ali mislim da ćemo ovo lagano uspjeti. Da. Ovo smo lagano uspjeli. Sutra mi se valjda... Sutra oko 1 popodne mi se prave džinovi level 4, tako da ja mislim da oni imaju zlatne samo ove. Samo ovo srebrno, oni imaju zlatno, valjda te kao bokserski te. Bokseri, to je tako. Valjda. Sad smo dobili dosta para, nemam niko eliksira ovako, meni treba dosta eliksira. Sada ću vidjeti šta je ovo. Poz za Mikija, 10. Dobar lik. Njemu ćemo oceniti bazu. Iako, ne znam da li to želi, ali lajkao, hajde za kraj. Ovo je bolje od moje baze, dosta bolje. Zato što vidi se da je ono, bolje je. Znači sve je bolje. Sve je ljudi bolje, znači ovaka meni treba biti baza još bolja. Pa tek onda treba da dižem Tom Hall. Znači ja bi ovog možda 20-30% uspio.
Uspio bi ga 2 zvjezdice, ako bi mu skinuo ovo i ovo, eto, ova 2. Skinuo bi ga 2, možda 1 zvjezdicu. Ali ovako, vrlo teško. A i ovdje se dosta uzme, eto. Ništa ne znam da ti kažem, pošto si bolji od mene, samo ti preporučujem, ne znam, brate, da ovo malo spustiš dole, da... Pošto ti tu jako uzmu procenta, 10%, pa onda te bolje, lakše pobede. Eto, to skloniš malo i to je to. Ništa ljudi, to je bilo to, evo, završaju se za 12 sati. Ovo za 12 i ovo za 22 sata. Još svašta moram da upgradeujem. Znači taj ti mortare da se upgradeuju. Ništa ljudi, to je bilo to. Ovo je malo duži klip. Jučer sam isto da snimim klip. Coc isto Clash Clans. Sad će biti valjda daily upload. Sad će biti nedeljom ovako, subotom i petkom klipovi. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav.